Pasien kamal te to ni nga kheki thedia dam na nga mani na ma sai na biak to pa pasien min ni phata to pan min than na pa to na te tang ton tung ta hen ama hoi a happy na khonong pelai na ama thu te to pa kamal te ikum khom thedi nga dam na nga mani na e bang noi ong pia to pa pasien min pa to ya to ba na to ni ina hi pasien kamal ni pula kai ken sian na ong na ngai saka ong na sakte le subscribe ong bo sakte to ngong ni to pa Jesus Christ minin lungdam kong ko hi na ja bang le na ngai bang na to pan anung ta pi thei ding bet tham lo na mi te adi nga hom son thei ding jong to pan to pham pia hen to ni na to pa kamal ikop ding te la ka Christian nun ta na khan to thei da ding ni na kalau sagi ji tho ki kom liang step 7 step for Christian growth kha thua Christian nun ta na so i khan to thei ni na kalau sagi ji tho ki kom ni lai man hi tu to ki sai na ilai siang tho bul pho ding ina pitel masa alian ni aneu ni na thum na lakte yen ding thum na top na bi sin sai lam panina sim ding afekin sim ke ding First Peter chapter 2 verse 3c hong gup khiat na khan tok da ding in pasian thu noi zu siang tho adu aswak tung naw pang te bangin lung sim na nei un adve sim lai ni hong gup khian na khan tok na ding un pasian thu noi zu siang tho adu aswak tu naw pang te bangin lung sim na nei un hong gup khian na khan tok the na ding un naw pang te na noi su nói tu ya nek chang ina akhan to ma bangina noi ong te tak chang khan to ma bangina no zong to bang noi su siang tho te pasian tho te du in lungul in nanei un sina elai siang tho in ong he he toy man hi to ke sai na ama sai again no phin ba hiam si le Christian nun ta na epian thak chang ina John Gospel John chapter 3 verse 3 to 5 I sim chiang na gospel lungdam na thu Johan rian thon ya thum pan nga ya chiang na pian kik na born again Christian nun ta na khasyang thole tu ya pian thak na imu hi lai mana tua I pian thak ki tak chiang na I nun ta na sunga ongup khian na khan to sem ding to pan ong de ai manin tua thu I khan to te na dingin step sagi kal sagi kum ding hiang naw nge khatong pian chiang ina achidam naw nge ka hi le noyong zong pai na noyong te pain to bek tham lo ina achidam naw nge ka hi le huang dik the na ong nak the hi ong nak khe the na ong dam ke ding la si ya hi level nak lo ina hu om non lo ina ai zong ina naw nge khatong pian chiang ina ahu ong sangina ana khong lung phu te ongom na le pe ama pen bel ahing adam hi ki che thei to ma ban Christian nun ta na soi pian thak chiang ina hina nai hi thuget na phet poi mo ma hi mi tampi le lai siang tho siam tampi le pasien mi sap tampi in thum na pen nak na hi Christian ta ding na nai chi mi khatong nang non lo tak siang ina asia hi asi chang nang non lo bina ahu be ya ai zo nang lai mi khat pen asi ki thei lo hi First Thessalonica bunga ta som le pan som le ya ta thu ngen ton tun bang piang tale asian kya na lung tak na kun thu ngen ni la un ji da sol ta polin ong na bai kha khi dai ban Christian ki chi piang thak ki chi thu ngen ngi lo khat pen ahin te na ding lampi om la ba
ahing Christian khatina to pa to kisoma anak kiat kolina pasien to kisop ton tung ding so ta pol na ke ni dai man tu ni in na Christian nun ta na sunga na khan to the ding in na ong khang to sak the ding pasian ong khang to sak the ding khasian tho ong khang to sak the Jesus Christ kianga thu nge ni na ama to na kiao ton tung ding kiao ton tung ding tu ni na ama sa in ge nom yang na nghe con pian chang na hu asana hu di ka alung phu te ma sen tua banga ong na khet chang na chidam le na nghe pian hoi ta ka pian ai ma bangin nang zong ke zong tu ni na Jesus Christ sa na pian ta ka pan ni na pasien to ke zong na hu di na pen atas salwa ide ton tung ding ilai siang to na ong ge ni ani na i Christian nun ta na sunga i khan to the na ding ina bang poi mo yan sia le de nai lai siang tho sim ma bang ina ong gup khian na la mai khan to the na ding ina pasian thu pen pasian kamal pen noi zu naw nge ke na ong pian siang ina nu noi ong zong pai na noi ong te pe na noi a te the naw nge pen ong chi lam ding hi mai tua bang noi ong te the ta siang ina ong khang to na tua bang khan to ma bangin inun ta na sunga jong Jesus Christ sana ke pani pian tha ke pan na pian tha na ke pan pasian kamal i khan to the na ding na i kha hi ana hi pasian kamal pen i long go ding i lai sak thon ong hil he piang tha ke sine pi na thungen nom lo ai ke lai sak tho sim nom lo mi pe nin anun ta na khang ngai lo di nga nào bang piang khat nói ong ne ke le dùng khăm ngoài mà đi nói ông tết thấy cái khăm ngoài đi nói hết tất cả ông tết tất cả khăn đi mà nó khăn hi đào tol tê na nào phăng ấp yang khát bền bel khắc bục bằng khắc bục bẹc anh nói anh ấy đi chỉ na đào tol tê nghe đi rồi mà nãy khăn tột thì đi nghìn hà lắm thôi khăn tột thì đi ngã nị na pasien cầm máu nói dù đủ bằng na nào nghe cái nói dù adu tê bằng na pasien cầm máu bền ilung bul isim ton tung ning tu ni lai siang thuin ong hil hi ilai siang tho te e tak siang na Hebrew alian nga anel som le thum som le li te a et chang na bang na ge hiam chi chang na alai siang tho ki to ke sai na dang te pen isim man ke le don ilai siang tho tua yam yet nok tak pen sim di hiang noi bek ne mi in naw pang bang hi chiang in ding na to ke por thu asiam ke he asia pha khen te na pil na ne zang na mu na thei phat na adim mi a hi akhan to akhan ching mi te ading an tak ai hi noi bet lo na an tak a hi pasian thu kum te pasian thu te na ne un nào bằng khăn tổ tạc giang na ông liên tàu được đến nói với ông nên làm cùng hạt bằng ông xin tạc giang na anh bằng cái pia in và giang na ông liên tàu được đến cùng thùng bằng giang ông phạc giang na cùng đi bằng phạc giang na xả bằng dòng ông cái thế tàng lại na sol tạc liên xóm là sagi anh em hạt xóm là hạt kho ngay sim tàu tàu lệ tàng lại là Christian tên là ông pian thạc của giang là pasian thu lùng của na pasian thu so tak pol te pitel ten again tak siang amao jong lai siang tho to ki tua khiam ki tua lo yam china study na bol ton tung he tai man tu di in pasian kamal pen i khan to na dinga sim dim pai wa he to siang na ilai siang tho mi piang thak khatina ong pian thak khit pe na lai siang tho pen asim siang in sam sung le proverb sung sim masak ti sam sung le proverb pa sam sung na khalam ano ngom di nga proverb pau na ka na nun ta na pil na siam na tak salam ma ong hil ti hi toy man la te le pau na sim ki tak chiang na thu chiam tak New Testament sim to din sina wa ba nga nong sim ki tak chiang na nong khan to jing zung zui na au ti Old Testament Genesis pan ang pan to ti hi toy man na hi mi piang thak khatin a step to pa thu isina ekal suan tak siangin tuai na inun ta na hang dim sakhi hallelujah
tau pan min than na pa toy na te tang ton tung ta hen bek tham lo na pasian kam man sim tak siang ina mok sim lo ding chna notebook khat le pen khat to ke thoi na nalung simang su kha namun avars te get ina ai ta ken siam te le chin to penin nanun ta na hang dim ki sak di athu amdan amun le mual le aki gamlan na si te pen bible dictionary isi te le mun tuam te tai siang tho siam te ke ta tan te di a hi song ina tonin i khalam tha ha na ang petak takina pasian kamal alai siang tho ma nun tapia isim ding tonin poi mo hi te siam ding in tau pan pha ang pia hen athum na tua naw nge kong pian tak siang ina ang wak tang in ko ilopina wan kisu sakhi eden wana pasianin adam li e pen angam laina ang koi laida pasian dei do hi singa ne keu na chiang ne tak chiang na agwak tang wa am la mang ki phok na eden wana ama le ma ang bu hi ang ki buk tak chen pasian zong ina tomin gelen to abang ina ama zong mai zong milang ki buk tak chen pasian ina amau te mai zum na sin ding ina ku ding ina theite koi sakrama le mau eden wan sung theite to ang ki bui na theite to ki theite koi na aza mo teu lia na ding na ang ki bui pasian ni nong kan khia ta mo tak chiang ina Genesis pian til alian thu manel som ni khat na pasian na sa khat ko bida tua bun to amao pumpi na tuam sakhi hallelujah tunin na mo na pen nang le nang na ke sel lo di hi te na mo nang kilang sem di hi ya eden huwa na pasianin sa khat se san luang saka avun to adam le eve tuam pen nang le ke jong mi mo hi lai ta ke na e pasianin ama se san na ta pa Jesus Christ san singlam te tunga cross to ang luang sakena to se san luan na hang nang le ke mi te kong suak sakena ama dik na pon to nang le ke ang tuam hi to to pan min than na tang ta hen dai man Jesus san hangin mo mai na king ama id na le happy na hang na dik tan na ong pia hi dai mana imo na pon pen ong suak hiat sakena adam li eve amao ki tun tom na theite pen pasian lakya sakena savun to atun ma bangin Jesus Christ gum palhan pa nong sanina namo na puan Isaya sunga som leli na akigen te khong mo na puan ting Jesus a hok hiat sakena pasianin dik abadik na puan to ong tuam hi to pan min than na tang ta hen Isaya alian som ku le khat anel som na Isaiah bong som ku le khat tang som chapter 61 verse 10 na gen hi ama in hot khian na puan pi kang ong sil saka thuman puan pi to ong tuam hi toy manina lungdamin kadianga kalam din si hallelujah to ni nang le ke ilam de theina idian theina pen mok dian mok lam ki lo na mi mo pi mo na to pan ama dik na puan to ong lia khu sakena ong ama dik na puan ong sil sak tak siang na ai pen imo na ki dok non Jesus san tung ton pasian mi de kang siam te mana ama pa to ya alama diang zo te hi hang to bana Pentecost ni na pasianin Jesus Christ van na maka khitak siang na Luka bong som ni li tang som ni le kwan na tung lampan khasyang tho ong tun tak siang na tua khasyang tho pen puan banga na sil matemun ki Jerusalem na nga kun china Jesus Christ na anong suite na bai kha ki Pentecost na pasian khasyang tho wang let na tun tak siang na nong suite na khasyang tho sung ten le na khasyang tho wang let na to ong ki thua mo na pasian thu ham tak na gen kherin ong ka so no he to abana Philippi alian ni neu nga pan giat ai sogin 5 Peter alian nga neu nga Philippi bung ni tam nga pan tang giat 5 Peter bung nga tang nga na te sim tak chiang na kiniam khiat na puan su ding to pan ong de he hallelujah kiniam khiat na puan ilung sim sunga to pa Jesus Christ kiniam khiat pangin Chris lung sim pen no te sunga am ta hen tua lung simin pasian kahi na
Chris na khaswa kaining chilo na leitung am hingbang nong piang na ming temo nang ko khena ama ong sia tua chiang na ong tan khena apa sia lama ong tu hi china ilai sia thon ke ni to pa sang piang lap the to the ri na nanun ta na pen ama lap the din kini am sak phot phot le chin to pa sang ta na ang lang to de ni dai man tu ni in piang thak te puan pen dik na puan ong sil saka khasyang tho puan tong tua ma kiniam khiat na puan te sil di hi a mangmu na lian son puan neu giat na thuman puan pi puan siang mo puan jong ni khat ni tak siang na Jesus Christ maya asil lai ding te yang hallelujah to pan min tan na tang tai Revelation chapter 19 verse 8 again him dai ban tu ni na Christian nun ta na sunga i khan to the na ding noi zu ai zo an tak te pasien thu lung kul in nein wa chang pasien kamalai siang thok te semina pu di kina wa chang ina to pa ong jep na puan te to ke sem dingin to pa to ni in nang le ke on de hi dai mana na puan lui te so khian la miguel sia na puan first peter mung ni tang khat first peter chapter 2 verse 1 peter masalian ni neu khat zo gen na puan Ephesians chapter 4 verse 25 Ephesa bung li tang som ni lengana Ephesalian li neu som ni lengana zo gen na puan milui ngai na puan Colossae chapter 3 verse 9 Colossae chapter 3 verse 9 Colossalian thu maneu puana milui puan swa hiai na pasian ong thop ta tik na puan to ni na ke zem din to pan ong he alina to naw pang ong khang ding zui na mi ngong khan dung zui na exercise ti ke samma a hi kalson hian na naw pang pai bang kisin sak akut te bang tang sak wa bang na ong tata bang ten hit ya atha ong san ta ma le bang ha sem na ta naw pang pen mi pi chang hi na wa tang khau na ta bang ka so the tua ma bang ni Christian num ta la so pian tak chang na exercise a hi pasien phat na khut bet na te lap na dian na te to pa pa ya ama to ama phata lama dianga ama ipa toy de to pan nang le ke om de him acham te nom ta ding na la te som sagi le som li le sagi neu khat Psalm 47 verse 1 Deuteronomy 12 king na som tum lani tang som li alian som tum lani mung som tum lani tang aneu som di 2 Samuel chapter 6 verse 15 Samuel ni na alian guk aneu som le ka Samuel ni na alian guk aneu som le ni pan som thum Samuel ni na alian mung guk tang som le ni pan som thum Isaiah chapter 61 verse 10 Isaiah mung som guk le khat tang som alian som guk le khat neu som Jeremiah chapter 6 verse 5 mung guk tang ana Jeremiah watia pasian phat na lam na dian na chi te om di tua pen Christian nun ta na sunga ama lam ai ha tha sem na ding na exercise pai pen hi naw pang khan to dung zui na exercise bo sak ma bang na agwa tang khap ni to pa lam som khat ran pai mo hi tua cha ni na hong gup khiat na thu gen ding a kal swan na te pen pai mo ma ke sam ma mai Christian nang to pa ding na kal swan na ai kel na veng ya ma to pa ang gup khiat na thu na gen tak chang na nga to pan kula sakte athu te ong be lap sel hi Luke chapter 24 verse 48 Luka alian som li aneu giat na songin Acts chapter 1 verse 8 Saul tak na sakte bung khat tang giat na sakte bung giat tang khat tang li Acts chapter 8 verse 1 and 4 Saul tak alian giat neu khat le li Matthew chapter 24 verse 14 Mate alian som li aneu som li mung som li tang som li Matthew chapter 28 verse 19 and 20 Mate alian som li giat neu som le kwa le som ni na itia kalson khiata exercise to pa dinga kalsona lak ding te elai sel thon na ke ni angana to naw pang ong khan to dung zui na khalam nu le pa to naw pangin
nu le pa ong ni ma bangina I khalam khan to na ning song khalam nu le pa pai ma he sol ta polina khalam na pau ka hi sina korin mi te kyanga na ke ni korin bung thum bung li first korin chapter 4 verse 15 na ke ni korin masalian ya nel som na na khalama na pau ka hiมีปอลคัดเตนะคัดเสียงท้องตันตักจังนะคาละมาคับปูคับปีคับปาคัดมุนในลมนะอาเมาตุ้มตอกกินะกาลสวนี่นะลำเขียวตังเปียวมีนางสางาไปมาซามิเสียงเท่าเต experience อันนี้มีแต่เป็นนะมากายดีงานะทุดดดีงานั่นเองไปหมดเฮตัวจังนี่นะเทสโลนิกามีแต่เกียงะโซลตาปอลมาอินโนเตเป็นโนเตรินเกเป็นKhalama dingin nanu kahi no te khalamong ba ding nanu bang inang ngai sun sina 1 Thessalonians chapter 2 verse 7 and 8 Thessalonica mung ni tang sagi le tang yat na alian ni anel sagi le yat na na ge ni to chen be khelo na aman bang che la yam chile 1 Corinthians chapter 3 verse 6 Corin masalian thum anh em cũng nã ông khang sắc điên ông hạ sắc điên bền cái à pasia này là gì hallelujah hallelujah khapu khapi khalama makai siate ne bana ông khang sắc điên pasia này làm bền imang nil lo ding kisami atel siam dingin tau pan thu pha ông pia hen toy mana to ni na I khadun ta na a ikal suan thei ding do pen pai ma he to ba na aguk na bang na gen hiam si le injection zatui ki sukul ki ka ko le naw pang khat pe nong khan to dung zui na a kha khat khani si bang in zatui ki ka kum da ga kum khat kum ni kum thum tan bang zatui ki ka zatui ki sun ina angame zatui su di ji pen zatui ang ki su chang giang cái khap chen na ma hi ayang tua ong na tha ni na ong na sum teng na hi a tuang lut khit chang na ong dam tak chang ni tak sa sunga atang nek sang atui don sang ni na asut pen atu ki zel bai soi na I tha hat I dam le jom dam pa le ban dak to te na anan tak lo bang za tui pen khap men nom lo hi tua hin tua za tui sut in sum chi pen ikisut lai tak na hi nào bằng te bằng kapina vậy tua ma bằng ina hi zat wi kisun na isi khalam thua cross bang na thua na tuam bằng gen na hi hallelujah to pan thana tang ta hen Luke chapter 14 verse 27 na gen hi toy man na thua na Christa dinga thua na gen siat na Jesus Christ ki gen siat na at ko bang na nang le ke zong Jesus Christ na sang tak le mi ten ong gen sa chei ding ong sang lo zong om dingว่าเป็นใจสุนะอันนั้นว่าคินีตัวบ้านตุยภูมินะตักษาเด็กนะสีสกาปัสยันเด็กนะบางน้องตาดีงากาลส่วนนะนี่แต่งอิมิตุดนายสงนะอีดูอีเดเนบนายสงนะอีกาลส่วนนาเตแค่แบบเยซูคริสต์สีนาสีขอบสกานี่แต่งาครอสว่าเยซูคริสต์นุ่งรีดิงอีไลเซียทุนอะไรนี่รอมอันยันกุกอันเดียวทุ่มปันกุกนาอะไรนี่Rom chapter 6 verse 3 to 6 bongok tang thum anina tang kong na Matthew chapter 28 verse 18 to 20 Materian som ni lagiat anel som ni gat pan som ni na again hi toy man I hoi na ding le khalama I hat na ding na haksa na tuam jang to pa phal na to ki tuak thi haksa na tuam to pa phal na Rom chapter 8 verse 28Rom bung yak tang som ne kya ta pasian ai mi te ama game na bang asap mi te ading na khem tu ai la men piang sa hi chi the chi hallelujah hak san nai tu tak siang pasian nong go thiong sa thi ki chi kha the jong hi lo hi to pa e te sa bel chi ayan I hoi da di hallelujah la mi khel lo ni ama I phok na di sol ta pol na 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10 Corinthians alian som na ni na som na ni sagi pan na anel sagi pan som na ya tak siya na
kamang mu na te thu bi ma man tua te hang ki phak sakha lo na to pa na pasianin katunga satan sol tak ling bang ang sun te ang koi hi se tua thu ka chen thum be thu ka nge na ka he pi nan na ki chen hi ka thanem nai na thanem nan ke a ti na ke ha ni ki chen hi na to ni na pasian tu yo na pasian ha sang na sol tak pon na takina namu hi nanun ta na hak sat na jong tua khama ni te piang thakina na jong tua khama ni te sumle pai hak sat na jong tua thei ri hi te ai ke le kwa ya ma lang pan na le de lo nol khit na jong tua khati hi te tua hun tak siang na to pan tai sa ni la wa ama ta na kinai sem na ding le ama dik na bang na nun tang thei na ding le ama na phok sem na ding na tunga hak sat na ong tung so hi pasian phal na pangina le man zop te khong nun ta na et tat siang hak sat na tang pi na thua hu chi mo hi pasian ta anai sema asila mena zop song midik pasian midik na pi na top na siang na pasian jong ong he tai na dik nang phau lak siang na ama zo pasian jong na pi ta kin ong kinyal atop na 42 lama bung som ye li na ni lam la top na lam ni dang in mi ge so ni na nang kong mo kong thea dun bel kami tak to kong mo hi se na zop bangin pasian amu sian na ke ni to pa te ro sem na mu the ni to pa to te kinai sem the na di to pa to nai so nam khap the ni na to ni na hat ve pasianin avan tum mi te ayam khas yang to yama zatui ong kap the hi zatui ong sun the hi tua chang phun ke na dam na ri hi hallelujah na ha na ri to pan ba bangina ong bo te chi pasian phal na tung te asagi na pang pan khom sep khom le pasian biak khom ke sama my fellowship ke pasian thua ka ha the chi na nang tang kian ke khom ngai len om le chen ha den zo lo di hin dai man ki pol khom na me ami lo na di na le kwan sem na ding na sing tampi ikhul pe bangina isunga kha mei kwang pen ami lawa kwan sem na ding ki pol khom na pasian phat khom na ke sam hi sim khwa khat be ke chi chang kwang khol ni chi be thum chi be le kwang sem mi twa la ya an ki so le an nin bai nanun ta na sunga khalam na ha the ni le nang sat na mi te na kha thuang mo ong min the na ning to pa amu the na ning na to nin nang kia pasian to hun na sat bet tham lo na mi te my fellowship ki pol khop na tia kal son je ding to pa ong te hi tel siang ding to pa tu phang pia hen right mana first Thessalonians chapter 5 verse 19 to 20 khong na sung wa khasyang to mai kwang pet mit sakeun so ta lian khat neu som li na ong sim tak siang na thunget khom na ong nei sia siang Pentecost na sol ta na September ni tang ni pan tang li na Pentecost na khasyang thong ki bwa hi thum khom na fellowship pasian phat khom na sol ta ten pasian phat khom na thu sin khom ja hi Acts chapter 17 verse 11 na septe alian som sa ke neu som le khat sol ta som sa som le khata den hi tang lai na thum mi ten pasian thu sin na pasian thu sin na pen na pi bol ma mau na pasian phat khom na pasian thu sin khop na pen na pi bol hi ilai siang thwin sol ta lian ni na som ni le khat som ni le ni som ni le thum Acts chapter 2 verse 41 42 46 na septe mung ni ta som ni le khat som ni le ni som ni le na ke ni dai mana Hebrew sunga bang na siam se so ta pol ma ina ani hong na he chiang na nung to loi ka suan thek na di na pasian phan na pasian biak na te top san ke ni na top san ke ni na Hebrew chapter 10 verse 25 na ke ni Hebrew bung som ta som ni na na ke ni dai man tu ni na pasian phat ding na e kwan ding chiang ha jong e be kwan lo na ki zot khop na
pasien phat khom nie bia ken pai khom nie chi na ki zon lia lia ya pai khop tim pen jong ilai siang thunong gen hi nang thu na gen siam lo hangin mi khat na zot chiang ina pasien phat dia na zot chiang pasien thu ngai dia na zot chiang ina na sap chiang nang za ta ka ong zui ha na ha nga pasien thu za kha le nang zong pasien thu gen ni hallelujah hallelujah toy man tua bang ki zot khom na ongom tat chiang ina nang ki zot chiang ina kau ke chron lom ma na to ki pak takina na zui ding zong ki sami mi nong zot le ki pak taka lum dam taka na zui ding azona na pan le zong pasien na sen pasien thu gen hi Psalm number 122 verse 1 late tang late number sa le som ni tang khat na again him đấy mà na mi khat le khat thu ki sat sia tun chỉ na zong ilai sia thu na Matthew chapter 18 verse 18 to 19 ma te lian som le gat nel som le gat pan som le kwa James chapter 5 verse 13 to 16 James lian nga bung nga tan som tum pan som le ku lian nga anel som tum pan som le pa nam hi khalam khan da ding na tunga thu sagi te nun ta pe na ikal som tak chiang na khalam pen ni semina ong khang tong de de hi u te naw te tu ni na ilai siang tho te tung ton le ki thu sagi te gen na isi chiang na van gam tunga nung tok la ba to pa jesu christ ong pai ma ten nga ko so na ding le khalam ni sima gi be lap na ding na te pen pian thak chang naw ngek swak til bang ia to naw ngek swak til pen ong nak thei na ong nak tak chang anung ta hin nei tua hin na ding na christian nun ta na suma thonget na ke sa phi thongen ton tungin pasian to ki ho denin pasian kia na denin ku sang di ge ding hiang ani na tua naw ngek si da min ha noi ong te pa tua siang noi ong te m khan to dong zui na an le tui sa te me ma ang na christian nun ta na sung na khan to ding na pasian kamalai siang to te noi zu naw ngek ke la tu pang idu ti na du ti pai ma hi piang thak ke na pin lai siang thon na sim nop ke level asim nuam pasian kamal alunggut khasiang tho pen na sunga om lo khadi hi ngai sut wai ma mai to pa ni a khasiang thon ni level pasian thu pen lunggut ding china pasian kamal lai siang tho jong zum pi lo na bia ken pai chang bia ken kai chang jong pasian kamal lai siang tho te to ya to pa mai piang ding pasian te hi lai man lai siang tho sim to pa kamal an te net sel pen poi ma a thu thok se ma sin jong pai ma hi tua ba na tua nam he pen ong pian tak siang ina apuan te puan ki sil sakina pa siang ina apua puan tak siang ina kila hian ki so pina puan dang khat ki sil sel sak serina tua ma bang ina pasian nang le ke mo na puan ong la khia sakina adik na puan to ong tua ma ama hoi na tong tua mi tua manin pasian pa to ya ala ma diang thei te pasian ta te yang hallelujah to pa min thang na tang ta hen toy mana de na again sama bang pasian mi te sil ding rik na puan te si zong again kin ta hi alina to naw pang pe nong han to dong sun exercise akut te tang sakina a khe te ong tang ina ta chang exercise sama le mang bol a bol thei ke any bol saka i bol sak na tung to ni na ong ha to sel ma bang na exercise khalam exercise ong kisami to pen pasian phat na khut lam pasian phata khut lam pasian phata khut beng pasian phata lama diang ba bang ai khal suan na te pen khalam exercise khalam ai khan to na ding ilung sim sian thon ding apa toy ta pasian pen ama hi na itel sam sem ding na ilung sim kem to ama phata lama diang amai pa toy din to pa nong ken hi bet tham lo na ong gup khian na thu ge na kal suan na ama thu buang za ding to pan to ding na ke om de hi to ba na khalam ai khan to the na ding na su ki thu to the ding khalam nu le pa poi mo yang naw nge ken anu apa ma anu apa kep na song khang to ba nu le pa hai ta kep mi khat pen khan to dan ong dikina mi mai song sa la lo na jong lam piang lo to ba ban kha non ta na sun khan to na ding Jesus Christ kiang dong akal suana puk lo hai lo ta khan to na ding khalam nu le pa nei in khalama na thu thei ding nu
pa na in sol ta pol again ma bangina ke na pau ka hi kalama ke na no ka hi te sol ni te kia ka achi bangina pa bang poi ma ton tung hi pa ba na agung na tua nào nghe bền ông khăn đông rồi nãy tui cái sụt bồi mà tui cạp bồi mà tui cạp chân na san cắp hi nanun ta na so zong Jesus Christ na trai tak level ama to na kinai sem na dina cross na pakula bek tham lo na hak sat na ahun hunina na lung tang na ding na thua khop ding hak sat na te pen ongom zel dinga to pen na sing lam te pak na hi na to pan hun na sak chiang na khalam dam na ding na zatui dam toy kap chal hi dam doi ong kap sak chang na ka sa hi ai hang to dam doi naw sak chang na ki dam hi i dam na ding na hak sat na ken sian na ko sian na zong thwa ding pen Jesus Christ nong suin ha poi ma hi to ba na pan khom sep khom pasian biak khom fellowship pen poi ma hi nang le cái tàu được thầy hanga ai hang na nang kia cái tàu được gi ge la tin thầy em nó om dai na na pasian phat na te pasian biak na te thuget khom na te khat ve ke hel na to pa phat na som mi te to ke la tin biak na ka chang na zo la ke salon pasian la ke sa nang pasian na phan no ke le pasian za sak na za khai te pasian thu na ge no ke pasian thu gen te ke za khai dai man na inayom sang na to pa kama to pa leng ka na ai ke to pa na sep na mu na ama biakin siang thawa ka swan pen ama phat pen pi ina e khala ma ni khan to na pi ma nei bek tham lo to ba na ka swan tak siang in nang na ge siam ke zong na pasian thu asa ding mi te kai khom na zonin pai wo ki khom ni ina zon ni hiang to ba nga mi nong sa ta nam le chong cái bạc ta cái duy là chân tàu bạc khai mình ta số nào xem để hi rồi mà nên na u tên nào te nu le pa te i Christian nun ta na sunga i khalam khan to te ni ngi na khan xem te ni ngi na i khalam khan to da ni thu sagi te nun ta pi the ni na tàu pa pa sianin aza ngai khem to tunga ama he pi nang tung sakhen la atelo xem la nun ta pi the ni tàu pa pa sianin thu pha pi a hen